ntadia ese ye de kon enti na me say mon kan kire sofo ne ma me say I'm ready 100% for fight. Want ya see so say wo bedu ma buni du wo yesu dinum wo bedu we kura second word ya metietia ne so apagapage ene kan be vem no na vem no sofo mo ani na ho na sima wo wonum no soso yade bia wasase su bia wo na duru enti sa wo ye wadwen se so boro na de besa kaka wo de besa ayi mpompo wo de besa what the saying tipaye wo de besa nkwai so boro na de besa to so boro na de besa ayi dia mame wo tete ho an wawu so boro na de besa diabetes so boro na de ba yi niam bia because me ni mo say what on roda also your evangelist and a woman for that me Adom na do evangelist but Adom I am the one that you have targeted. Let us mark it on the wall. La show be at the body some must have an Adom. At the end of the day everyone shall clap his hands for I Stephen Adom Chebia. See or Babesia for the first time I will meet we are here Mehusa or Babesia Ekekandi or Pechreme Empire Mekra over my dead body. Powerful. As all Babe say, and you missed Steven Memman warning, you missed Steven and a Mekasa or so Obia the Hulu so Nasomano Nin so Nasomami. Powerful. And this woman, I Stephen Aduchebia shall not want her. It will be the work of the heavens. She claims to be sent by the heavens, and I also Abusiane ekoso ye maame dan na Asamoah ene papa Stephen Adom Chebia entemne kame say ayese bola suga no ayese eni na dum na so be kwase no na eja wase a se me no kase ne dan na Asamoah asan ede abebom no de esese wo de waso ene weli ekuti sese be ka kiro emu ntremu ena me de ba besumu ya me kai wo se too much age eno ni kuso wo hwi wo first time ni me subscribe no so na de ba wona ka wo se be na upload ni to the first person ya wonsa ebidi kan akabusia ye nyina wa habe America krani ena ye maame dan na Asamoah se ne nanim se ne wo so mic mu se wo to nyamenyum de a na awose kura egu wo be kasa ye edifa asofo a wo mo etonton eniema e wa asori de mu no na se obasofo a wo mo tonton eniema so asori de mu de a na ne nya boss wa pe na Ghana ha de obi a ede nani akwa he ye papa Stephen Adom Chebia e sign ne miracle items ya wo to man amafo so edi hu adanse na maami be kan asa no na ekame ese nsem na wo kan no anya Stephen Adom Chebia de nti ono so ba bonten e be ka ase free se wo hye nya medwuma ase no wo ba bia e ka ase mo tre no ma ne ne yada also your evangelist and a woman for that me Adom na do evangelist but Adom I am the one that you have targeted. Let us mark it on the wall. La show be at the body some must have an Adom. At the end of the day everyone shall clap his hands for I Stephen Adom Chebia. Obi wo ho no ma enye chiba na wo no obi wo ho no ma wan krayi fa ko ampa bofo suro si e benante afa no sa afo no ho no wo nante fa. There are some people Obabesia for the first time I will meet we are here Mehusa Obabesia Ekekandi or Pechreme Empire Mekra over my dead body. Powerful. There are some people who were not well trained and were not raised in certain homes, the path that even angels fear to tread. That is why a woman, for that matter, is walking on. In my ministry, the first time that a woman is attacking me and abusing my personality, it is this woman. And may God forbid and may it be over my dead body that she will triumph over me. Praise the Lord. Hallelujah. Nasoba be say, and you Stephen Memman warning, you Stephen and a Mekasa or so. Obia the Hulu.
so asoro na asoma no ne nso asoro na asoma me ye nyina behunu asoro mo level sawo powerful. And this woman, I, Stephen Adunchebia, shall not want her. It will be the work of the heavens. She claims to be sent by the heavens, and I also Senator Asamoah akanse mi ediache papa no e the response by Dinosaur Esanba ebememu na na kenim say etu atwa se no e ka say de Dinosaur se waye ready for say wo no won kontokwa no emfa ma ne ho na emom wo ko e de manyame ahenye no nti obi a waye wadwene say obefa Bible say wo ka nyame asem na wo de nyame asem no so begina ebu amafo ma afa so atonton niam wa sorry dem de wusa nipa no ono betwe amana te say e na Dinosaur kan asem no esify ntade a esi ede kon enti na me say mon kan kire sofo ne ma me say I'm ready 100% for fight. Want to ask so say wo bedu ma buni du wo Yesu dinum wo bedu we kura second word di anwa metietia ne so apachapacha ene kan be vem no na vem no sofo mo ani na ho na sima wo wonum no soso na me ne brother bi di nkomo ana sofo me ka kire ne say yade bia wo na duru yade bia wasasi su bia wo na duru enti sa wo ya wadwen say so boro na de be sakaka wo de be sa ayi mpompo wo de be sa wo de san tipaye wo de be sa nkwai so boro na de be sa cho so boro na de be sa ayi dia mame wo tete ho an wawu so boro na de be sa diabetes so boro na de be yi niam bia anu ni ye kira wo sa mame me mente asori oni mani abire wo bi members no kure enye sa wuti asori nso enye na me mate asori na matonton sa niam we die dabi ene ye meka sam no se me pesa me ton niam nso na ma bie drugstore na herbalist shop herbal center because me ni mo sa waton roda waton sa no ni bi dawo enu amini me brother bi kasa no say anama maame sa sofo e won kai no Entabusia and someone na media baba sumo mesre se wo so be dia comment e wo video no ase e de amame na afi we me subscribe to me so e too much gh aya kai na fa be on account se be na upload ni tumpe when the first person ya won sa e bi de kan akabi all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no like no share na wo me bi so eni bi share dark code enemy d ye kon man makro ma ye nyi prebu wo kwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wo nya no aduro ende na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko Dr. Edikre wo and na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology Kyei Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 in order for Kyei se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura